Kardom Pinikarbi Prime Town Birta Longpen Kado Kavya Pantame Kardom Napazuriklo. Tangte Pinikarbi Prime Town Birtang Tonpen Arjuita. Lumbazong Education Block ke parlo Dipurong Supipen Kachikoino Sarthe Kramsa LP School along Pinibosik Nipai Krohini Arni United Students Union of Karbi Anglong Usuka Dipur Regional Committee Pen Pater Piponsi Lo Charli Bomu Maratuma Pan Akejoy Pen Notebook Keron Pona Birta Nangpale. Longsodar Bay, Usuka Dipu Regional Committee Ame Pupena Joksi, Akejo Epen Notebook, Charlie Osomar Mate Students Atuma Pan Keron Poname, Charipondo. Lason si Usuka Therapy Ame Pu Bibison Teron, Usuka Dipu Regional Committee Chunbang Teng Tom Tongpi, Lapen Alang Liri Sanghuatum Chetong. Anparata Sarthe Kramsa LP School along Lothan Bangpi Sami Bhomta Terangpi, Sangpi Basa Pi Tisopi Lapentu, School Managing Committee Amepu Babu Singh Kramsata Chetongdu. Bangso Mayalong Usuka Therapy Amepu Bibison Teron Pen Kaning Jepona Tenke, Karbianglong Pen Nizang Karbianglong Arlo, Primary Pen Higher Secondary School along Thanbang Kadure Thektiklang. Parohini Runner Cap Lower Primary School along Pinierni Anta, Single Teacher Pensi Lothanang Bomlang. High School Pen Higher Secondary School along Paro Theroxo se Teacher Vacancies Dola. Than Bangka Durea Jok Lokacharali Oso Maratum Kwan si Ketek Nangjima Halaswa Teng Tekte. Lasi Karbianglong Autonomous Council Kachari Ketek Kedingatum Prabjin Pen Primary Pen Higher Secondary School along Ang Deng An Than Bang Ahoy Papleng Serak Nangji. CUET Exam Center Kavidet Penajo Karbianglong Arlo Lokacharali Ari Soe Jangatum Sungnanglo. Tasi Karbianglong Arlo Karbianglong Autonomous Council Pen CUET Exam Center Kibi Ponchia Phan Prabjin Pen Sideng Ponangpon. TET Empowerment Committee Gov of Assam Pen Seksedo TET Asat Lang Ki Unduna Tumapan Karbianglong Autonomous Council Pen Thanbang Anghoy Pekpon Pedera Sonsi Thekpon Longla. Lasi TET Qualified Candidate Atumapan Karbianglong Autonomous Council Pen Thanbang Anghoy Mate Teacher Appointment Kipi Ponserak Japan Usuka Meipu Bibison Teron Pen Tuning Ripo. Si media court mana kiro pipar piglo nilitum nanga chop hapona teng pen pini dadak nalitum dan bangsi nilitum lom biota nanga pangrum duna pot ning thelo kibang jilangan istame nilitum phanang chiramang chiturun bompo hirjume nam pidun bompo jakong horanam pidun bompo besini tumda towar cholang dinglo SSC Lumayong Education Block angkang arlokedo difurong sopi pen chekoinot Sarthe Kramsa LP School long nilitum songhen pen pini dar na humri der pen banga jaga thek dam long bangke dar bangke compared to other primary school mate LP school teng ben da bangke conducive educational atmosphere banjitu comparatively better la bangso educational atmosphere nitum thek ponlong lo la pen angko nilitum ninge pontung je Karbianglong la pen West Karbianglong lo primary pen high secondary school ang dengolong bangke thanba kadure thektik Karbianglong context song si langpana bolante 208 LP school long ganata single teachers isuli bom song silitum thek ponlong la pen apart tame high school pen high secondary long bangke more than 600 teaching posts get anta vacancies dolang la sila bangso lo than bang kabide jok loka charli amu mardum name pinana ketiku mane kisung katora labangso katikuk dukolo lasi prabjin pen Karbianglong Autonomous Council kachari ke thek dinun tame labangso thanbang ka dure primary school pen high secondary school on tame thanbang tame angoi tame don me papleng posirang na po la pen apart tame Karbianglong lo CUET exam center kabide pen kidam ta por hud Karbianglong kalong lo charli bomari so yang pinana kisung katora dukolo lasi prabjin pen Karbianglong Autonomous Council kachari ke thek dinun tame CUET exam center ki Karbianglong lo ki bibon siragi phanta chuniri pon padi krim lo la pen apart tame non jong makedam tapor hustame Assam government penjitu TET Empowerment Committee ben labangso prekjam adimlong madek jesemet ben bangke Karbianglong hustame 6 schedule TET labangso itu asal lang dola pen haso 6 schedule TET long tame more than 300 abang pu bang pitum bangke labangso exam long tamate so TET exam long tamelan tumai qualify lo stebe piniani talang tumandame thanbang hoy pekpon bedek lo si prabjin pen Karbianglong Autonomous Council tame TET qualify candidate tuman thanbang hoy mate teacher post ke pekpon me simasi nil tuhin pita chunir padi krim lo Vosik ni phai kre isi arni lakha kre isi langpher MAC constituency ka parlo kakizan ahawar kakizan school along phong plia phong kechok Journalist Association for Assam mate Jaffa Karbianglong District Committee pen chipater piponsi Karbianglong Autonomous Council Medical Asai kamatum chirabdunsi akejo pen se kelanga jamek mesen pen kipachan pontu
Bangsu akijoy pen medical health camp ki padoponalong jasamet mesen kiso kelang abangpu mate Dr. Ratumdo. Lake Dr. B.S. Togbi, Dr. S.K. Das, Pharmacist Department, Bor Imingling atum henlo. Lapen anparata Howard Kihat PHC staff, nurse, lapen asa atumta cetong dunlo. Lasong si kakizan ahawar araratum penta lapusona kijoy pen. Se kelang awar sai ki pipon thekapot ning kangsam Jaffa Karbiang long arua phan kerota pazirlo. Anparata labang so ke joy pen se kelang along medical saikam joint director and health services Dr. Borsing Rongpi DPM Mr. Amorjit Tiso lapen kemisen Dr. Doan Apanta Jaffa Karbiang long aru ameipu sampri bea hin pen kero pazir pongthu. Pen space of hand income free medical health camp kibipon tum long please jagat pini bangi kidut sia rani no dak kakijan MP school long si patopon lo kasi hok lo ningarong lo pini labang society tum kecheng pen kijudan district health society pencheng lo health and family welfare along joint director Dr. Borsing Rongpi lapen district program management unit long sa Dr. Morjit Tiso pencheng lo penangan kethe di tum nang cerapon se pinil bang suwa sai bangge pajotong lo kasi ahok lo iltum kidam along adam long pli dim lo ini ange ho kasi long pli dim kidam long anda iltum han penangan ada so tum sida menang cerapon citudon lo pinil bang suwa sai meg pachun da pa lasi pini kijut sie arani bangge la lo je pini jutsin lo masih itu lebang so sai klaim sudah di leputa kali nasi itu lebang so lason thora sai klaim tu bom lang kapre department menta nasi hala sa hutsi ta meke kadobe rong arat once ta meke na chira pan student po posining thelo nasi itu atim Jaffa Karbi long klaim mang pido an phansa ta me lili Jaffa mai fu pen kacuro pajir lo kuna kado kacuni rilo na non dobo joint director sa bhansata mechuni rilo je sub center tin lo sita meke staff tumhan lapen ada ka doctor tumhan appoint si duty pa chata meri phanselang li tumhan chuni rilo 26 choro lo sa Lasinon kita me dak kakijana long mupenta kisu bacelang tum anglen sigi bang theklong siningarong u kasi alam amar sai enun theknang yeletum bang sarkar atum kalong tinamat ke palidam etke un esa litum rada tum si bang sobar sai bang ke chi enun nangi litum chuhang nangi nos tame japha nona nang ni bisang ho nakar benglong arolong amai pu alang ni lapan alang risang ho tum cepat dupen ni si litum bang ke dak nong tinionis tame kisu celang ati pen celang ong ulasi ado we pantam ni nilining aklong pancuru lo alang ni bisang hu lapen alang li risang hu do anatum keklema long nili alang tum han churu re te one lapen kibang yer ni sitamene tum lasona asai deng konfuji pusuni tum achingwai ta do sitamen no namadin tum pangda kontong thekhelang the lapu doktor tum tame apora lam do kasi nahai apen rong arata tum tame chutiki chupi yo por lasi pan machitong nangi tahut pencitong tidak dia sontak tu dia tu bang cek bang lo si dia tu bang ritam airport segala pu ahok lo diculung dari joni selong tung dicuklem nang ko joni se okran okreng no hoi bahai ke jelang itu simon tamin rong ratat man chuneng di bangala lo nang okreng no hoi pulote nang cengsi ke nang kisu bang jelang thak kisu yang se jelang onde pulote nang limos nang khai o pi bang ke nang de bang sa situ rogi asenang dicuklem ngone deji Kakijan এৰিয়াত আমি আহিছোঁ আৰু আজি জাফাৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু NHM তেওঁলোকৰ সহযোগত ইয়াত যিটো কেম্প আছিল যোৱা মাহত 4টা কেম্প নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল তাৰ ভিতৰত 3টা যোৱা মাহত হৈ গ'ল আৰু লাষ্টৰটো বতৰৰ কাৰণে এইটো পষ্টপন কৰা হৈছিল আজি সেই 4ৰ্থ কেম্পটো আজি ইয়াত আজি অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু আমিও গৰমৰ মাজত আৰু
অলপ কষ্ট পাইছোঁ আৰু পেচেণ্টখিনিও অলপ কষ্ট পাইছে, উপায় নাই। তথাপি সফলভাৱে এইটো সমাপ্ত হৈছে, সফলভাৱে চলি আছে। ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হৈছে আৰু আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰকেইটা ইয়াত আহিছে। হেল্প হৈছে আৰু বেনিফিটছ আহিছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ডো চাগে বনাইছে, চব ফেচিলিটিবোৰ পাইছে আৰু চবৰে ফেচিলিটিবোৰ পায়। Jelang pen prisar do lo masih baidu tu nak lo no nama ni jo dem nang pulang nang lo dan lo madak sang joy ni ma sang joy lam tan ji lo lam bagi ma ni jenan kok lo sta jo foto nang li la so prang doktor tung nong dam nong lo ma la prisara kiso lang nan da dam long lo masih itib lo check up dam ma do wai india tu ma chelang ji ma la so pen ma ta je de joro par lo da ka kiana agia lo nili me ka chelang dunji puni kan ni ke thom lo kon ta nili abar sai chelong ke da lo nili chi ka be khan ta ma ha ka be na hai pen ni ka dure pe na karon ni ma chelang ke tin ani an ke do bai ke joy long lo ko ma ni ta nili ni arang chat lo sa la kam da khai lo da mon e sta me so ke aki song pen ke joy kon ke do lo ma ti pin khai ni ke chelang long lo da lo Inshallah. kadak la kaki hawar long pesan se ke lang pan tin ka dure pesan Ako dulu gitu loh, dakan tanah kok mati. Tahun anu kuliah punya tanah kok. Gari motor nang kok. Di bawah kaki awet jalan mati. Kayak gitu kayak gari motor nang kok. Vosik ni phaikra hiniar ni karlitang hukuri tisopia phan pang thek thek thiatum apran karmude rapothak a hokpet akang sai longvek nang jipura bukazan district committee women justice forum asai malo herang kya mai kang ripo tangte alang litum pen kaning je ponalam the lang ikha to aprang si media iktum bhana kero pilo pininili tum tong sikot pen Karbi Anglong women justice Bukazan district committee sangti hidi nili tum bithang sai hemlong kaching tong nangkok lapen kaching rung nangkok alam thelan lo kidam tang tarik kep ajo nili tum mamuso hukuri tisopi apran karmut det aputhak nili tum hinstami ningduk lo lapen ningduk parpik lo lasi nili tum mahin besitami dak Bukazan district committee nili tum dak Bukazan district committee hin besitami soarlo akisung aposi nili tum sitami la so puthak ahok pet akang sai ke longjia phansi nili tum hinstami chuning ridun lo lasi pinia bangke nili tum ladak Bukazan civil SDO longsi la pinpura loi pak pen chuning ridam lo alang liphan apran kar mudet abangku apan prajin pen tong sekot pen la kiri katar lip aputhak cerap citu dun tha la pen cerap citu dun ji punili tum ning the si la pinpura lo pidam lo la si son thak thak si Karbi Anglong ke the ki ding atum pendang lok nilitum kaching hon Dr. Tuliram rong hangsar pastami desemet nilitum soar lo tumakisu alang listami RDP ponpen labang so muso bukuri tisopi apran karmudet peng apan project pen la kiri katar lepen alang lipan stame ahok akang sai ke longjia phase nilitum ahin pen stame kachoning ri pedo ponlo lasi non nilitum kedam tang aho setame lapuson lo nilitum soar lo tumakisung non porni setame nilitum jokun e pusi nilitum chini dam lo lasi nilitum soar lo tum bhan setame hai hai akisung pen ki jok ke longjia phan ke Karbi Anglong along ke nilitum ke monsam lo posining thelo lasi la hai hai akisung pen ke jok jia phan ke nang nilitum phan kai ke setame cherok tok pen niri netar le pidun tu la pen rai dun tu pusi Karbi Anglong ke the ki ding pen dang lok apa setame nilitum ka chuning ri pen langse chuning ri lo la lo nilitum ke jasemet ke soar lo phan ke kai ke setame nilitum phan nelang plot ason labang nilitum ning duk pig lo jong si la pu an ang deng le rok le pudang te nilitum setame ahok akang sai ke longji la so justice ke longji phan bang ke nilitum ta thek an un an pen nilitum setame kachisong ang deng pu setame jong si la non sarkar nang ke rabdun pen
la law and order tum kaddo ka bang ritar le bom lo oi phi sitame la hai nang rab dun det pen jong si abang hu thek long ba long lo le pudang the ni li tum sitame a hok pet akang sai ke long ji phas ke ni li tum sitame ka che song sita deng pon po ili tum ke la lo athe inut arta ke jum hek lang okor jang lang ke mati di okor jang lang a posia lang li ke penan ke do anut ka prek pen lapu sona tomuta arjulong le pusi rap ki ong dung arat tum chithan pon a posi okor jang lang a poda lang li phan lapu an aning ki so bang khu abang pi ko mat ma labang ka hok pet pen ke ritar le vek nang ji pusi ni li tum labang so pin pura long jong pon hok pet akang sai palong dap dia phan ke thi ke ting dun han ta kining ri dun nang kok ko thi mane kurit ki sopi thang adaya vi pen hema lo mi ki jang pen si ki nang lo bangke adaya vi pin man si ki nang lo pot na bangke hok pet akang sai ke long dap dia phan ke thi ke ting dun han ta kining ri dun lo Karbi Prime Time Bureau Bangke Kangtonik Long Kado Kaveta Me Domithak Me Kurwang